Pak, ayo teh nu nikah teh saha, Pak? Iya ya, pun anak. Pun anak. Oh, di kampung mana itu, Pak? Iya teh kampung Nangewer, enak neng. Nangewer. Mau Nangewer. Nangewer. Oh, desa Sukasononya. Mohon. Kecamatan Sukawening. Doa anak kanggo ieu panganten ya, Pak. Yang mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nuhun, Pak. Tamu undangannya baru datang nih. Teng undangan kisah teh. Undangan di mana? Abi undangan di Cibiuk. Di Cibiuk. Doa anak kanggo panganten teh. Semoga cepat dikasih ngomongan, terus semoga sampai surga. Ya, amin. Nuhun teh. Selamat menikah. Guys, selamat menikah ya. Akhirnya berada di titik ini. Semoga kalian selalu merasakan kebahagiaan. Doa anak. Selamat menikmati hidup baru ya, nya. Nya. Assalamualaikum sahabat Alus Baraya. Hari ini saya meliput pernikahan di kampung Nangawer, desa Sukasono. Ini pernikahan satu kampung Baraya nih. Lumayan banyak nih sana diajak pengantin. Naik ke kampung terpencil. Ngantri. Jalan satapak ngebunya. Masuknya kalau ngapung. Oh, syukur pun. Ya, syukur.
teh aya painten nya aya di antara salah saliosna dan buntar-buntik sebelum belah pihak pada khususna umum nama kakarun-karun sadayana anu paraos aya di alam barzah mudah-mudahan ditambih-tambih rahmat Allah Subhanahu wa taala bi barokati umul Quran. Alhamdulillah di atas penyerahan dan pengajian pada bos dilaksanakan yang sadayana ayun budaya maka mamahnya dua anak hadir ya tapi atau ibunya saya ini baik baik dia mama di saksi di yang saksi iya bang jadi pergi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akharani kamanada billahi wa harrati wa alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana 'alaikum raqiba. Ala yaqulullahu nabi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Nah, haturkeun nuhun ka panitia acara anu parantos nikah anu bade dilangsungkeun ku Bapak Kanjen anu alhamdulillah datang di tanah pangandabat wedati calon pangisi pasukan tampi alayan tos wisata calon pamagat anu laksana cek Sandi Nugraha Pratama tempat tanggal Garut kaping 23 Desember tahun 2022 namanya Bapak Dedi Hernawandi ibuna Ibu Pipi Sri Nur Aini anu tempat tinggalnya di Jalan Tebet Timur nomor 18 DRT 008 RW 010 Tebet Timur Tebet Jakarta Selatan. Calon pengantin istri Neng Anissa Atalia Zahra tempat tanggal kaping 18 April tahun 2004 lamana Bapak Sawi almarhum ibuna Ibu Lele Kang Wali Tanasab Tanabi Akad betulnya Akad eta punten pamananya Rai Baramana Ramana almarhum Sawi eta wasana Bapak Supriyatna pada tanggal baru kaping 14 Januari tahun 1997 tempat kali Kampung Pasir Kondang Singajaya kalau mas kawin itu kamu sekarang tentang gaya program diubahkan saya nanti atas 17-nya proses nantinya mau baca halaman Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mamang Supriyatna Abdi Hari eta napi pangwarian abdi ka tunangan abdi anu jenenganana Sandi Nugraha Pratama Abdi sama abdi atas mantunkan nampi abdi
Kamu nikahkeun anak. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna bainakum mawaddatan wa ja'alna bainakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tajawwazu wa la tutalliqu innallaha la yuhibbu al-zawaqin wa la tawaqat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam annaka lillah wa anta lillah faqad istahaqqa wilayatullah. Amma ba'du fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi biha ma yasha'u wa yaqumu ma yurid wa yaqumu ma yurid mu'akhiran lima qaddama wa la muqaddima lima akhar wa la yazdami asnani wa la yabtariqani illa bi qada'i wa qadarin minhu wa yuqasabat. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu mana lebih lah? Lebih les sekali dia coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sandi, Hujan sandi, emang nikahkan pengantin, anak tegas, dulur emang, anu wastana, Anissa, Atali aja, Atalia, Salayan, Taruh Mas Kawin, 13 jam, dibayar kontak. terima binikat, Anissa Atalia Jara, inti-inti Bapak Sauri, menurut kalayan nasional tersebut sudah Kayu naukan dari mana? Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa Muhammad wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa bi sultani Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sholatan biha min jami'i wa afati wa tawqina biha jamil hadat wa tubayyana biha min jami'i sayyat wa tarhamna biha innaka ala darajat wa tubayyana biha sallallahu min jami'il khairati fil hayati wa ba'da
lahum wa barik lahum nasan sholihan nafi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asal faedah ya Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kamari tanya remnya. Laksanakan di tempat menjalankan persidangannya. Jadi mereka terutama apa Nomor 6 yang merasa mendapatkan poin nomor 6. Nomor 5 lumayan. Tuh dapat mesin cuci. Nomor 10 silakan mendekat. Yang merasa